Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu hadaninga ni mbishurani khair malani kaundo mlio harumazin sanansa za dunia watukufu hadaninga mtsaw samaha wana kazamiwani nzilu akaya tikawaida kanga nrongondo kazamiwani nzilu sha amjiundu kana imatsu yangu kati ngayo mawade yabotsono kanado kaza miwani ilinchijo jitabisha wami arditse na yesuru wake na ukanjema watukufu ngamjoka na siwa na komori sonsi pia rima ubanu rungo wao abotsi wono muhimu siku leo omwenje ni tsange wanano mnano kutomzima nando husu emesha madziro ikawo ngajunda warumwa yensi hatu kaweni manadamu ngena haki ya jebanu ya onese zifikira zahe husu yensi hatu. Salamu Zainab Madi. Mimi kabla ni janji ya neonesa fikira zangu sijotsaha si wandu kao ngasibandu sonti pia kao ngarongo wao roaishi yao rono kaba ni haki kama nadamu kajatia niyayo kana yaje hapo sheo hawiyadhalilishe shaha onesa ngu jwaunese fikra harumazila fikira ya zona au haruma uswensi ya hatu ritike wahashifu wakabanu imana zinsi zinu zishindoza avance dokana ni mwanadamu yuja numtsango hahe haonesa zifikira zahe batunoka wanruwa kaharuma namna ya kiheni akabanu ribelili wa mishinzimi kama aminukana dobanu rawaswili ndemana rawaswili haruma daraja ze namna yinu shawa tukufu suala yinu kama aminukana inu suala yakoladhimu irengwa ne madhamana hawonsi pia radhamana ikaunge haruma yezi radhamana ikau katsi haruma yezi suala hamada linu la huswe mafura ne maisha majiro ne mishahara ikao wanadamu abangu onesao kama na mkomori ngujunro kana mwanzo afanya hazi mwezi alibarali zuikume anizu zinu yanuma suala ikao yakoladhimu irengwa ne madhamana sha ngamjola umumbabi okana yamba valamri anya miza wendo eshikumla muma dekana haremana no pando okayaribeli wa siasa nziro harwensi hatu ranzoma doni yaukana siwa komori rikubali haurielewa yaukaya mwana mkomori ngujofanya hazi alibarali hukume na banundo banu rakaone danger tsikauza babanu harmaze directors hango zinji tikahamba ka maudu wekambano ngoijaizia ketu ani maudu laba wakaltujwa hujaharu mayensi maudu yala mafura katujwa hujaharu mayensi haukaensi hatu karjahana stock na zinsi zinrajina ekangwa alawe nkuhu wohu lawayeha ekangwa one mafura woka yanungwa rumi yao yanu wayeha zozo ntipia ribeli lwa mpango ya ukayari kubali ranzoma doni ya ukanga rjujo uyenshe namna yinu abahar jangara unawe danje iyode mana nabakana masuala amada yanu maksusu de mafura yanu ikaunga mmonao kana yesu alenuge tao mare inu ikola dhimwirengwa ni madhamana hayurumbi shahensi waelezoa na komori enamne dunia ya kunda asibabu ile nkodo yinu nongaro nao kaya ze intervasueli zendao mrugi hisu kana hama kartu hansi ya siasa mbali raoneze faida za huwa na komori mnaje wana komori wajoshinda waenshi na singa saharuma krizi nziro ya husu mafura au kamimi ngamonokana huso swala yinu zinkazitina za wanu kazitina za waremao kawajoshida waunde solisio haruma swala madalinu sinda wanu walio bengwa bahartu ambakana wanu waja waheze mafura na watowe na renge wanu wajina waje kwa namshinda hauka deja maisha ya hatu kabatsinda mnarjuko shinda rabukana na sisema fura ya tsihe akanaindi omalani wonsi pia rahunu dehanu manu wonsi pia omalani wonsi pia mafura ya hea chamano tabuire mao tsuloke ne mafura ya hea aukangarelewa ukamaore emana leo rutoishi ya wasapareni ba mafura ya hea shawahundu madhamana wa uhansiza mshinzi mwema wa hema ensha mruge hula bengwa ngarujujo hambo kana cha yonsi ya Faransa shangona madhamana wa wapangia
yoka mwana maore ya shinde yafanye hazi onre miliero yabo leo ke mwana maore hajangu to ziwizi tanu yatie mafura wakano sonzi anende hezebaya shemana lewe mwana ulokomori ujo hezabaya dokanguli wazui kume na zili aura lizui kume yaweleweke hajambwa kana ya mafura ya he yangonzonde yatie dilitri ya zitie mfano hadimili haungondo yatie 20 litri nguzito ha 20 yabeladima hezebaya hakakanujo hwenda hazini yakanaujwa ya yeshi haziwi kume ezui kume ngujuka yenshije narutwangalia mrenda liborali zui kume ngena mbagari yabo hedare nge 20 hati ya mafura yabo narutwamba yo iswemeni uwinji ekakatsurule haku yodo semeni mfano no hata yoka jamini kayajo shida kena 20 litri yafanye 2 semeni yabo yo iswemeni yabo iswemeni hasatimizi iswemeni ye 2 semeni ngonzorde atiete na ya 20 litri yonde la 40,000 yabo emaisha haikano shida yele yo lazima amonoka yo haki leobo wana komori wasihao washemezao shamimi ngamonokana isuala inu ya hema dhamana roware mao rowatsurema wahunde shawiri ya hema maisha hema na mkomori hakaba nubengwa rijar hezebaya la hema furayanu shaman ngar jordi hezeba maudu kwen kuunge jordi wala rawakawrinika kwa naurinika namnaila na zasari aminio kana karitina ruloni shwarmwensi hatu shaze nungozo ntipi angarizirenga obonze ibali ya rija harumaensi yabunga tujuru ngarijuka haruma zililo haruma ze nungozo ntipia ramafura rankuhu rantsohole haina nungozo ntipia gajuka ubulije holio ngarirenga obonze nemaisha ya heya ngarijuka ujunda ngasaruma krizi yonde mane kao miuzamba banu nadi wakabano siasa inu ngabo wakati ya ukaya ngeladhimwe kanga sibanu rireme ndrongo shanga monogoko kejaladhimu tena riremeyensi ngeladhimwe ritsanganya wazima mafikirukana nsujela muhajana nsujua waporoka problemu maore basemru handani ya tsaha makroya wa hunde solution Marine Le Pen ngafikiribala na wo dena yo kwa benzana shahono kainde faida ya hensi hao yonge balawe surwa hensi hao yabo sisi narkena wakati rudwana madhamana mshindana wa harumwe siasa inu sha wakati mdwetsa he faida ya hensi ya hatu banga monoleo mononzi ani wanruwenji kwa tungo feresha betrefami baha omwe hacho propose ka hajwanza ngo fly izo ndizo ra johanza shale orti karmwe ya siasa mremano inu riparisa maisha maziro rijunruka na hama ani ridio asa wana faida hoa na komori riba karmela siasa mremano manabo mwana mkomori katina jopa rohunda yabo mimi tidokana nga maboka ya ambao ka watitowe magari yabo ngamabo haki hao ambao watowe ngamabo haki nsi yabo ngamiukaye suala inu humshinzira beliliwa de maisha rabeliliwa hata sisi raya kubalukande namna inu ngamjojande nafanya hazi haruma mwezi liberali zu 15 kweli mwanamkomori hakubali hakubali siasa mandiyo na mwendo hamanduo yabo lazima wakatamanda bahando banurjo ujunda ngaranzorire mane yemanu leo mwanamkomori ngebanu gulibwa ralizu kume na mafuraha na jaushi heya ya mwanamkomori kujukweshije hizo lazima kerkarkansiri zitwalia kabula ikola dhimura nziwo mwandoni yesi ya sarakaniyo shari wane ya ukaya kabati bunjiliyo kabati jau na mrundra shawiri mribelie maesha o maksimuma na mkomori ya chombo mtini gulibaralizu 20 baizo nrabo kareju karsi pare na baha ya jombo umwe mwana mkomori hadisa zu 20 zumengomiraru ani o mwisho zumengomitsanu mfano shale uhajuju ukaya ekarenge ralizu kume hata hafanya ple shange na ralizume ngomine besemujo shira endele shabaha inu iraia holiho habeliliwa na inge na haki yambetsinde namna inu bansi na ujolibwa ralizu kume na bezu kume zila arina mkubalukana nkensi ndota mafura watu nokaya fami ya hangu no wana na indrini yani yabwe meshanga ndaba yabwe raia holiho ani hadhulumiwa no lavama na mjana ne mleo yenge na haki yambe kana tsinde namna hiyo yabo nguju kwa ishije
ya ukaya leo gamjohun sami mrujail baki na mwenye baraka sharia wa hansizwa yabo ani bengwa bako wati ma guverneri changwa libwao kwa timtini maralizu ijana no wanruwao gamjona waje wanjebano abahama mfano wambokana mwana mkomera adwe libarazu kume ya mungu jukwe shinche ani hajidiwaza yokabala derriere balangena msharara alizu ijana ngodo erenga yeshi ani sisi rihansizo mshinzi mui harumwe madhamana hatondo jotsongeza rijebanu rudo wana rijebanu rudo la hulana yaka emesha hatu kwa jaya twali arangu hale wadauka na baraka yode mana bawo ke suala yinu nsi suala yo kanale orje azalika kana hundra solution he suala inu gela dhimwe madhamana wonti pia rauremo rautsurema watsangaji hewa runde shawiri ya hema yesha mimi nsi harumwe mafura ka emafura yo kama tinamna mwanadamu ajuporoshinda ya yeshi ekao mshahara ralizu kume emafura nde namna yinu kabati ya mrungu yeshije bojuka ushinda ute litri 20 havemil fura na balango liberalizu kume kuna ushinda wenge nsi suala yako ladhimu rambokana na ribaenzia na rihezefijo na rimano kaindrongo ikawo isambala harume dunia nusu ala yako ladhimu wala raia sima raia ribeshema dhamana akabanu leo wanwana na mwanzo wachi warume maudu wanu ngwarumao banu yabo mkadomenya hula mrendao nyima dhamana mlobo nsijuu na mwangalie namna mjoshinda munde shawiri shahema esha shahemi shahara hakemi shahara ende jo permete ani maudu suala manda lunulije rishinderi kinae rishindere leo kada vanu ngali baralizume ngomine au ngali baralizume ngomitsanu emafurahea enkuihe shangari jo kangia au kana hunu leo mafurahea shangari jo shida rikangie haula mshinzi wa hema hesha ya ukabengwa leo emafurahea hunu hata shaola mrugu liberalizui jana yabo kamra kautia mafura 50 euro ujota saero shababa kina 9 euro shayolo komoru liberalizu 15 ulona gari ya liberalizu 20 ulona gari kwa bozu 20 nende mishara ya haju ya ndisa yabo wanzonde hazini henu siku ulomba jina ulo mitsami ulo washini wakana ushinda haya tene yabuho liho habelilwa mshinzi mui ola dhamana kajamweleza kabula kwa jaishele danje inu shari sidu kurendelea yaukamono yaukauza mbabanu na adikaya o wakatohe corona tiparorongo abanu sabukana banu mimi uzironi wonao maudu bajiri bayarma harume dunia na sikarti na stoko maudu bajiri rongo na sikariye engarujoka wandu henry sindo pando hema fura hatembainwa hula rijoka kartsuli manrovi za msinadi rijoka kartsuli ma nsohole zamsinadi rijoka ya yenkuhu kaiti yokana leo ngari ile lao zamsinadi ka ngari lao rihuzuria chazo ngozo tsipia ngaru haubonze tikaudweza mbabanu ke maudu bado jiribaya ngari joka waruhindi ekesto kaiti yokana rwaje wakensi wadora na mahio no dezana indensi ya hatu yenti hatu ngiyokana sonti pia rike wandu urongo zala madhamana hatu yoka mnyezi munajaleze ngozi sailisha zenzazo emafurare jahili yaka shana ribadili wa mshinzi mui ya hema esha au kahale mwarwaka upaha kuni abawanru waloko mori pia ngwapao hagazi ema esha heya mwanangondo likweli ngonzo ni kwa gute leo gari ngonzo tulwa mafura leo jau watinemi hima ya mbali na mbali kaonga kaho mweze fami leo mzazenge mwade leo mzazenge ngonzo apashie leo mwanya singe jau leo ngonzo alole yemruli bo mshahara ralizu kumena zitsano izongo juko shida kangieje hiyo ni mina kahamba kana ya madamanyo ya ladhimuri yafanye dutsengela redhama na ulio reutio warilekezi ze maisha gasina simsimula bure yabo zabarindri ni rutoujuo kana leo lifanywa sardini bezo nrabo banu ekababulo hazi yode permetewe maisha ya shida heya za saleri zikankuu shasis karonjo kana saleri alazume gomitsano eze hazi ze hazinku ani ze usini kuruloni zongizo ndaho kabati
parce que leo narkele ngari ele simulato kalifanywa sardini leo mhogo hatungo go fanyonganu yabo ngari joka ngari fanyawo exchange ngari be hawonze yabo ngijo permettre ze salaire zike salaire za juu shasisi wasi ngari jujuwao kana kabatsi mshinzi upermete ori kena salary haju enga ndaba rongondazi ngari towa dashi ngari shanjo hindi na singara aminoka ikasi msimu gilobotsi juu yojari libe bonze rijojari kena za hatu ribadili na wandu zijo permete na hizo emadhomanatu kwa japoro shida wakansi watwalia weshelea wa mwiso leo zizija zijiri emnabawo inge banu wanugware mawe mafurahea ngam aminu kabanu irgatsungwamba mafura sharidu wazale bawa yokelo ngarengo bonze no longa lijohea ridi waza jau no yonga lijohea ridi ababa da mwanzore shele saleri yokai mwana mkomori ngulibwa aralizu kume mwana mkomori ngulibwa aralizu 15 nabo ndo banu ko badari nyamisa renderire manano pando ngaresh abari maruha ngaranzora ngalie ibangara juko nshije imruli baralizu 15 ianzo yalibeja umafura tsanu ya hea rijunru sonziani wengi ala kul hal mimi wondo msango hangu ni wona au kana handani de mavamana ngela dhimwe mavamana warumao no watsoruma warilekezi ize namna ya hema esha ya hatu rirensi yo kariba karma salaries za mrede afanye hazimwezi ya bwangu libwa ralizui kume au mrede afanye hazimwezi ya bwangu libwa ralizui kume na zitanu na mwekreye beka mwekreye namne kawo mbu wa entreprise munu hula nzuani mwali gejo permete ze salaries za hatu zike haju gejo permete wakati huo hedi johu jarkangie wazima nukaritoka nambaro ngombili ya ukangaristoke harumwensi hatu akasisi ria maraya rilonzi anirira wema hiyo ramba uchao shana rijikome wasi esi uye henry esineri esuto henry si kartina ritowao kartina dhahabu kartina jao yabo yulo kiyo kao ngartungojire mabure akabengwa rijireme alimamwazali haro habaha woi wamboka naze nungogizwe chao haja kanoshida rifanya hata rongo yonga ni mwambioni kanoshida rifanya ngurengo daba kuchukoni hadaka ngondo yarenge daba yanifanyi ngondo yarenge daba yanifanyile saleri ya 500 euro ngondo yarenge daba yanifanya saleri ya ushindani kangi ya mafura mandano izo ndabo sisi nyushate majimbo yodo hamba kesi ya sakomori bojo isiasa komori ndabo sisi ribelilu wa siasa ikao kejahane rumbi ne mavamana hatu halafuri juhundu sisi wa komori ya ukangarjo jabano wa mweze intervention za hatu ribaki harma namna kardo jila sisi bahala mavamana we jijibilia akati mwambiani vanukaya harumesha ya mshinzi shilo yabo elbaki wangu libo katuli libo mtini mwazui jana au kaka guvernori leo ndovi mwenye baraka wakati libo mtini baralizi hijana na mungu jo jabanu ya jafa intervention ya heba na nombo kana nyono komori gamlibo ralizi hukume nyono komori yani ya hadayo komori insi kesto ya zali kesto hema furainu inu azali inu insi kesto ya hata abana mwambe azali ya sise ya be irisi sebal yo umniko yo banu do ya renge insi kesto kanarjer hadalwani wanru bari ngo kontro na wanru fulani yo kana namjeri profita stu ya soinu riwatowe no nartashe faida ensi yodo baraka nartashe faida yensia hatu naritashe faida wadauka na baraka yensia hatu tudota shiyankodo ndugujo jofanya ye komentari ya ahe ya onene mnaliyo manati mambiani banujuzi akakamana mru ukoja mru kojua haba mrurali majana maileka katina yabona na shewo kabati mru jojo abe mru shewo kaka jahanisho yo impossible gojukopa mrusha weje kutinisho yabo ngojoba mrusha milikio kale huo no komanteri yoka mrugu hudeyo mrele ukaya iyo de mbenu alodi yo lazima yahunike akanga banada muko kwa tayari ribaki haruma namno kari rongowe rirongoze mavamana hatu hamelezo zaidi ya ukana maudu rikenamesha mema gabanru kwa titare namna hiyo ngo haruma siasa ukanama riele ukangaranzoe siniroe abo haina rogozi johuja
yamana ritodunga yokana na riprofite banu badi banu wanruju wa isale balandi sashe salisa wanu kwa waji ritibelienti rohombi wadokana baraka ritibelienti hatu rohombi wadokana baraka na ritashenti hatu heri haukana rifikiri na rongoze madhamana royulio rowatio waju kwanza waje maudu waripangie mesha mema warione nemna waju shida wafanye maudu wejanronga manda zinu shida zikangie haukema na maore na waonti pia watutia bayaho pareni shawala madhamana walobala wapangia namne kao henizjohuja shakwa jo shida waundrihe washide watoe wahule wabakina mbavi sisi nti azalibahi azalitide ya jambo kana leo mradu liberali zukube zinzali sala nzima johari na wao wamedabdala na wao halafuri kuba alirinyamiza abaha garijori wone ani garijori wonu kana deremana no pando abanda burilamu haukai banukweli nsile namna kola dhimuni yashi mishahara walali zuhukume na zitanu na maisha tanu ya haja emangarichukwa kandu henry yende mana mimi na bao kaya zensizirwa jina bushini na wao pia wapangi wa namna yokaya owo washinde waeshi haruma maisha tayanu na ukaya baleza saleri zila wafanye ya tartibu hata kamruge hunu wanzo yafanye berger marenge mru oja wangalia mrungu libaralinga mruoi ulibambenu fulani mruoi enyumba yo libambenu fulani mruoi yobaki ambenu fulani yabungu jo ngarjungu gejomkinishe mruoi yajoe ya bershe mru okayangu libambenu fulani ujo sheda domni kambenu ya hila yaboze saleri zila zo hantu wa reserve za hena rongozo tsipia za hema shaka za hema esha za hejau shasisi izo pia karijapangiwa yokangu amini mwana mkomo ngo aminukana zukume na zitsanu izo karijapangiwa yoka maudu zishinde zubelilie rogo fulani johuja zishinde zili semjeni ya johuji la hondani na yusi zabaha izo rogo kawe zipangiwa rangu hale rikubali riamini ridungu na emana zinza waswili rika haruma fijo na udezana na upano beha na baroha shakari japaro kansira eleokana banlewo boy yarenga ensi vamana ujukanzo renge maudu kangwanzo nse wanzizwe nsi yao heri na ndera kensiri hadisi rionena mna ushidari jipange maisha mema maudu kare wa iharoha shawe minjao emaren yako anokoza shakuja zifanya ujaba hangwanzo heni mbanugo ijoka ijiri harume dunia irongolwa utoirema na wengo aminu kana bengwe serikali ni toro haba unabshinda unresolisio unabshinda we wamba ukana alimamazali jao serikali ni ambe jao shamaudu alimamazali sacho jojo ambe yensorenge kuyajo shindo ndre tartibu yokaye mafurare jene mna ilawayo rikena salary jao wakatula uo kujajo shida wikikaranti ritudhienti wadokana baraka ujokange na taabu zayo kangonzo eziro yesu zambali minsina ujonjia mru yende namna mrafikirio shasima raia darelo kaba neswala inu iladhimu yunio rongolwani madhamana anokwa jarongoa hairumbi bese mzima leona mwishia metrefahamia amba hapropose fikira hususu ala inu na hiyo iladhimu waruare tiyo mremano baina ya wanu na wanu share ulio reutio waruake eti waundena mna yoshida weleze maraia emaraia watikar mafijo wajitabisha wamenyeza hao na mmono ya ukaya yede daraja maraia wakaenda tawabokana emrujo balagara birimana friend abangar jomuwa paske hizo yodo banu woelewa wadiwa hasa yokabanure kawamba reka kwa jamba emafura ya hea abangar chukordanda yotinogo yazali yorogo ilo harume dunia ntipia yorogo ya koladhimu emadhamana walobo ntijura uremo rabsurema rolio sirkalino to sirkalini mrejeize roho msikini wako mwani watujojiu wa wajimana mwenese inamna zango zinu zenda warume dunia inamna onru walembelea na namna ukaya mkensi mpange maisha hima na mkomori imna saleri mjana yatikele wa 2026 shale homo eleo kana narifanye namna ya mpango henizjoja banu shaima na mkomori ya shidazi kangie yende namna mimi nionao haruma ya suala inu nsina suala ngirwa jina mimi na mkomori ka umujabansi rongoa abo mimi yende namna mimi nafikiri
yojono kaya nguremo harumaye namna mimi narongoa na tsonese namna yao nao shaminga mweleo kaya ana leo mwana mkomori asihao pareni sinogo zinji haelewa haila saleri ya tusheo ya ukaleo mwana mkomori ngulibwa winjini wa wanadamu ngwalibwa alizukuwa na zisanu ulo gardien baba hanu wongulibwa rali ziwine na ziwizina na uziwishenda ngena ba moto dokombe hapo haziju haunge namna kilio dokombe hapo haziju guhisi yokababa hazi ya ifu akai mapesa pia gaenda harume mafura ya lazima okakajafanyi wa mpango wa ukahamadu wa jida yokaya esaleri sekurizazi la pia maudu bwejandongo shaya shinde ya kangia ala kula ini namna zonsi pia yende namna mino nao wenge tijo hutajia madhamana walo harumensi hatu rowaremao rowatsorema mshinde mritashie baba na bahayinu richa bana bangarjore mna kiowo maudu ngarombo Mungu enkodo yinu ijebadili rirejene mna rakaya she maudu wekanziro kao wekabaya kao listani lishidili kansinga lendao wakati mwinji wa mwaha yabwe mwana mkomori hangamia wandao kana baraka wenge kamka harumwe siasa hanyu maremana sha o wakati rijoja wanruwa kensi wafikirie maisha mwana mkomori ya maudu madwe sanganya habazima ndo kana baraka bayonde faida ya dhamana shati ndo kana dhamana kwanzo wayaro he njie yende namna mimi ndo nao harumwe swala hino akajuzi banu tsono intervasyo ya swali mabitswali hakaurema metre fahami ya ukaya ngono kaya juzi ukandamo election 2016 sambi hautendeza haubalia wala jao halafu ile ongo ndo akensi uparo wende soni mwazali wende wamsaidie hazia hahe na mwangali hadi samandio pano opposande namna hiyo leonge ngejuka yo upande wa bali huwananuo huwamba kajashinda sheka icha suala yokada haono muwaheda ulangena suale kao ijumkini sharinja hasarani yongela dhimwe yende ende amwambe okanga mwono kati jau akamanu leo ya utio yo ujua henda hata shiensi heri yo ujua hole waka sirikali wabewa hawe sirikali wabewa mwamundo fulani hasarwa hende hamtsengelea hamwambi okanga ronao kaya iladhimu uribelile jau hafaida he wanansi gaweza he binafsia yoka gujo ambo kaka tsuhenda izo zambali ba mimi 109 hau mimi hafungwa mro hangu hani katsuhenda hasuala yahe prive cheka yeye raili ngu presente weidhoma na nzo yarume maudu weidhoma na ulomo tiju weidhoma na wepoze arumwezerezo yabo ladhima leobo yaonao kana ijomkinetsi atu bengamani yabo yemruo kaende ende ambe tijau hafaida ya hatu si faida ya hahe haka ngujojo henda hafaida ya hatu watuno kai manzani wahe shairele wokaya dhamana ujotsengele muwa daula hawenda yamnike fikira ya hatu iruhuso sonsi pia abake jaladhimu yaboye tretre yaboye jau yabangarjo ntinge jo avanceje nensio havase rawala waremao rawala waliyo wanduka wazima ebwe wanu wakatandwa reje haruma suala yokaya sisi wanu fulani sisi wanu fulani katwanza ja uyode mimi no nao wakani mwanadamu ngone suzi fikira zae mimi muti aniyanje banu nti udhi mru bangi muomba Mungu mratsini udhi muomba Mungu nijema nitsange fikira njema zirifai bi yode namna yokiriba ja mrajina hajaho nesaze fikira zae zirifai yonde namna ndere wao na jo hanzari kae namna yinu maudu wanruona na mwenzi ani chandwa shidewani kane mihono wandu washidwa jokanga bo binadamu ngabwe siasa akabanu mbilizi wanao ikozonde nkunu rili hasara wakati mwingi huswemba na hinu wandu washinda na wakati winji warupula na sheo wakati winji harumwemba na hinu naru kwa tujo mradindrini wenge watukufu nsodela mjuma yabo nso kwanzana nukta wao ni onesuka Allah esuala yinu gehusewe madhamana wa hatu roalo harumaezi roato harumaezi gehusewe madhamana hatu waritashe shawiri hakabanu leo zinzijiri kajoheda zazo gejumkinishi hamaudu ani yenkodo yinu wandware je namna wakae mafurare je che maudu bajanziro ani haruma saleri mbi wandwa ensho hizo harumensi hatu akanga mwaminukana homso pareni ndese saleri zinu ndeza sababisha chekabanu leo rikari hatsiziwa
saleri njema yoka mathalani mwana mkomori ngufanyo hazi halibaralizui mengomi tsaro ralizui mengomi radaru mfano omtsini wambao komo mulibaralizui mengomi raru zui 25 yo komo beserijo shidari kangie mbabo kai mwana mkomori atujwa mbamjo toezi wizitsanu nendena tema fura ni bakinezi 20 ya shimine famia hangu che mwana mkomori ulibarazu 15 ya japarso kana hoda ate 20 litre zama fura bongo de ate have mili ya buladi masoparenia hezebaya okababa hada bwiri hisiyo wenge daromba o khair inshallah zenguzinzi kauhe imadhamana hatu mke haruma namna ya usikini ya wanaansi huswe maisha husu ze saleri zinu ili rititoka haruma mashaka te dunia jehisa wadohoka na baraka wanyinyi eni mriaba kine saleri ya hahe ra uremo ra utorema ukanga aminio kana ze faida nafsi ya za saleri njema njema gabu waruma watoruma wazihunrao gabu waruma au wazihunrao punge adwa yoti soli sobe ngwa bari jambo kana ayo liberalizui jana yabona trendende alibwa jao shabu kena urito sha toujours na mdema kensi madhamana hatu mweshelezi jao akabala mriela mbenru hakura shayo shelema udo mjuko shunrada udo bandu mimi liyo armaze fikira zangu zinungizo karobo mgo kana joro sheema udu tena wakazi miuzambanadi bwejankodo nziro ikawa hata melike tsuru ariye bahari kasi wandu hindri rike wandu kana mbando ngonzima huistoke na namna yokaya ze saleri derare shawiri reshikibina damu mbavi wana mkomori atombangu liberalizume ngo mitano mtini ralizume ngo miraru bahata hizo mreka na zume ngo miraru sira lahunu wenda hula kanyo shida zifanya mru 2 jours zume ngo miraru 2 jours sira labano ndahula kojo hamba yokamnugu liberalizui 15 ya shida yakangi haruba mwezi yabo manadamu ngo yansha haruma witi na udelenka yode mane kao garishoze nyubaga zivunzi wao hata misihiri hata wakati ngarono daraja yokala mroya hazubi ya mrunziani mwanzo atemrusho node na abo hiyo ngeladimo hadani mbeze haraka mwendimo mreshawiri iliri ritowe zembizoti pia wakanga monao yokawanru ajibaze mrajozuba volovolo yokanga mtsoda volovolo nena one mrumzaze yabala mkobane na mre izo pia de maisha maziro ni salary mbizo wengine mrehensize mshinzi mwema pogerke banu rushindana chao mwema mrukutofanya hazi alibaralizume ngomine mrukutofanya hazi alibaralizume ngomitsano omwe mjokane le picha hilo yokaya mkansi mrifikiria wanwarensi ukana mru wa serikali dosoka yake nti yake na posto yatodonda ralizui jana na mengo mingabi ya strere famiae vahemwa nansi yonda ralizui kume na mabadili wopade huo bama ulinzi jiri abahinu orombo mguzi badili dengwa leo taba swala inu iladhimu ikenti makususu dala madhamana waremauno watore maudonde shawiri haka bengwa risopareni riheze baya rivuri zabwe kabati namna rijoshida ribadili barongo harume swala inu chezo nuonao na mrejeidi ngoni madhamana mkensi mrenso kamure mawe imikare mawe mrirekezizie saleri zaheme shatu chele maudu na ukaleori kena mbasto kubengwa nzima na chokana sto kubengwa ya mfibai na chokana sto kubengwa ya rovibai shahata ritona tambasto ku hata tia mafura tia rovi tia hata marongo aridisa na jera hondo kanaza saleri raluzu 15 yabo paka uke waziri paka uke direktori dojo parwa na saleri ala ya 250,000 na 300,000 abaranga 100 ando akana baraka wengenga mwaminukana o mshinzimui wa hansiwa rajo wakati huo do sababisha o rijundo kanga rajodo manabure garijo sopare diriziye rabejao shayo bure kano shira balimbanongo ema furahea o malawa yarenga ongo onaokaya ekakwa jado zigaremba binu yabo maudu abo ba kwa noni kwa hata yabongela dhimwe mafurahea kwa tina shwanga la dhimwe warenge wadiwa asa yokebandre rengene mna ila rija yonde mana kaka tufikiriwa rangu jana hata leo shekangari fikiri wao wajokangwa rengao changwa juo kana warahansiza saleri kao heni johu jangari joshida rikangie shezo kwaje kuzifikire madhomana hatu wanwalele sangu endao alafaba nzinzija goblije utowe na wili arali jana mdewe de moroni goblije ule mafura ya 20 litre ha 20,000 goblije
yabo zonti pia ndi maana bakana madhamana roaremao roaturema roalone serikali wadi wakensi warjule shawiri wadzima yokaya na uharaka haraka na munde taratibu za saleri mbizinu zibadili yondo bahano joshida risidonde hanziani rela pizana no fuwa magaya no bapare okawa wo bao imaraia na la mazofero ngone haki akangono kaya emruju kwa da 7 litre ha 20 na ngujo kana etaksimani wola ilatia hae shabala nguruma gela dimabe yabe 10 milioni siku yabo zonti pia ngono jundo kane hazile seke na hoenda au kana choshida te mafura wela di mashemeze na hizo pia dabu kakajaza shelia ava shaba hada bu yalam hao yaona ukana zinzijiri tinoshana nkangie asababu saleri bi na hizo zonti pia bunge yode namna mimi naona masula njinji tekeleze fikira yangu kama ulindo wasawa jiwa unese yode namna ni wale wao rajanza karma zenu zinu rista hilane rijo kana rungo hamada zinu tarehe na ze tarehe yomru sana haina tarehe mru hai hansinro chamru kadu hansi tarehe kao gejo jamaudu ire memru buda ovanu kao nduyo jihunra na umbushirani kheri na umbeyensi hangu dua ovanu mliyo Mwenyezi Mungu namnikenu umakinifu nyima raia na nyima taksimani Mwenyezi Mungu yarinike bahati ya jelie ema dhamana hatu wanu wake wandu warifikiria banga monokana nsi hatu kasaru maujiru harume maisha zonongozo ntipia watu ufakomori gari jona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam.